students. How are you? I'm Tamaskan. This is history questions for upgrade learning program. Let us see the three major questions regarding to history. The first question says, what was the major causes of the peasants' rebellion in the period of Haile Selassie? The answer is A. Increasing land tax. B. Exile of Haile Selassie to abroad. C. The invasion of Italy. D. The British policy. Let us see the answer one by one. እሺ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? የዛሬ የሂስትሪ ጥያቄያችን በአፕግሬድ ለርኒንግ ፕሮግራም የሚተላለፈው የሶስት ጥያቄዎች ይኖሩናል። የመጀመሪያውን ጥያቄ እንመልከት። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው ምንድን ነው? በኃይለ ሥላሴ ሀገራችንን ያስተዳድሩ በነበረበት ሰዓት የአርሶ አደሮች ጥያቄ ምን ነበረ? የአርሶ አደሮች አመፅ መነሻ ምክንያቱ ምን ነበር የሚለው ነው። ይህን ስንመለከት የግብር መጨመር፣ ሁለተኛው ደግሞ ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ሰዓት ኃይለ ሥላሴ ወደ ውጭ ሀገር መሄዳቸው፣ ሶስተኛው ደግሞ የጣሊያን ወረራ፣ አራተኛው ብሪቲሽ ከኢትዮጵያ ጋር ባደረገችው ግንኙነት የነበራት ፖሊሲ ይላል። ከአራቱ አማራጮች ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ኤ ነው። የጎጃም የአርሲ አርሶ አደሮች ለአመፅ ያነሳሳቸው ተጥሎባቸው የነበረው ከፍተኛ ሄቪ ታክሴሽን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከፍተኛ ግብር መጣሉ ለአመፅ እንዲነሳሱ አድርጓቸዋል የሚለው ትክክለኛ መልሱ ነው፣ እናገኘዋለን። ሁለተኛው ጥያቄ የሚሆነው ደግሞ which African language superfamilies mainly speaking in the western part of Africa የሚለው ነው። let us see the four major African language superfamily: Nilo-Saharan, Niger-Congo, Afroasiatic, and Kwejans. That superfamilies assigned by location and the number of speakers. Okay. ስለዚህ ሁለተኛው ላይ ስንመለከት የአፍሪካ ዋና ዋና የቋንቋ ቤተሰቦች መካከል በምዕራብ አፍሪካ የሚነገረው የቋንቋ ቤተሰብ የትኛው ነው የሚለው ነው። እስኪ ሁሉንም አማራጮች አንድ ባንድ እንመልከት። The first answer says Nilo-Saharan, second Niger-Congo, the third Afroasiatic, the fourth one is Kwejans. Okay, the correct answer is B, Niger-Congo. These speakers are the largest speaker in Africa, or the largest superfamily in Africa, which located in western part of Africa. That's the name derived from the Niger River in Congo. Niger River, which found in the western part of Africa. So the correct answer is Niger-Congo. The third question says, why the Ethiopian historiography focused on the northern part of Ethiopia? Why the Ethiopian historiography focused on the northern part of Ethiopia? Because A says the writers from the northern part of Ethiopia. B says the availability of records. C says the fulfillment of infrastructure. D says the political domination. The correct answer is B. It says the availability of records. The availability of records was the major reason that the Ethiopian historiography focused on the northern history, the northern part of Ethiopia, or the northern history, the northern Ethiopian history. This is history questions. Thank you for today.